sabahtaşlar, siz tatarın koymağı, fikirdaşlar yaktaşlar. Fatır kızlar ve rahmet, mini yakın kurdiler. Baybırları aniler, bilmegende de bildiler. Ayda dostlar dileşek gel, ümit bilen bari. Ağır olsa da şiirlik, bir olma tavma bari. Üzümüzün kıyıklarımızda her vakit tufra kalıyor. Yaşadı her mizginin nağına şartlı kalıyor. Hayırlı giş, isendesin dostlar. Hayırlı giş, hayırlı giş, hayırlı giş, isendesin dostlar. Hayırlı giş, hayırlı giş, hayırlı giş, hayırlı giş. Olsun hayırı. Necip Bedrettinov. Rahmet. Ey de Necip abi, sahne sineke. Rahmet dostlar, münasebet bilen işraşu için mahsus zamanca Moğoluk yazdım. Selamlar edip anlarsınız siz bana. Men indi bunda sizin karşıya автор başqaruvchi olarak özümden jırlarımni, tapmaklarımni, şiirlerini takdim ederge deb kelganim. Ammo lakin aqlli do'stlarim aytdilar. Sen bit eng birinchi shiratda bayanchi, tatar jırın muzikasini propagandalovchi kishi olarak tanılgansan, şul işçiliğin turunda söylep gittiler. Alar da dürüsttür. Şuna göre endi azgina özümden ijat yolunu söylep gitmekçi bolam. Men özüm 1968 yılının 1 oktyabrında Soğar rayon medeniyet yurtunda bayanchi akkompaniatör bulup işley başladım. Medeniyet yurtuna işe algancha bitende talantlı yaşlarını galatda koyada bolsa uğurga jiberip koytadalar. Meni de jiberdiler Kibetke. Birinchi xizmat kartını algaç, ülkenirek xizmatdaşlarıma aytdilar. Enekash, sen işe urnaşuğunu bizden bilen eyletlep yumasan, bizden kişi bula almaysan deydiler. Menin de süyünüp şaptım Kibetke. Bir bardım, biraz salgaç maktap jiberdiler, anları köngülüsüp dağın bir şaptım. Nice tapkır barganmındır, bu günü iş bilen kimler koytarıp atkandır, bilmeyim. Lakin ikinci günü irte bilen men özümde şın medeniyet hizmetkari etip his ettim hem bik süyündüm. Mine şulay birinci 10-11 yılım benim Soba medeniyet yurtunda işlep, anlar endi armiya saflarında bulup, institutta okup bitti. İnstitutta okuganda elbette paralel ravişte Kozanda medeniyet saraylarında işledim. Hamanda şu bayanchi akkompaniatör bulup endi. Anlar endi işraklı ravişte ben Tatar Devlet Filarmoniyası'nın edebi müzikal Viktori bölügüne kelebilektim. Anda bir yigitni armiyaga alalar edi. Şunun oruna 25 konsertga çalgıga gittim. Hem endi şundan koytkaç benim bilen bargan jırçılar, Najiyat Yerkulovlar, Raşit Ubaydininler, Filarmoniyanın sanat yetekçisine kirip bu yigitni bizde kaldırga kerek, bu bizge kerek dep aytganlar da meni shtatga aldılar. Hem mana shu Filarmoniyada men 23 yılga to'xtalib qoldim. Rahmat. Hali bitmedi. O'zingiz. Filarmoniyada albatta mena Şın Tatar'ın meşhur sanatkarları bilen birge işlerge to'g'ri keldi. Endi u Nafis Yuzistasi, Oyrat Arslanov deysizmi, jırçılar Binyer Sharipova, Elfiya G'alimova, Najiyat Yerkulova, Emilavi Jaloliddinov, G'ani İlyasov hem boshqa shunday endi şın professional jırçılar. Hem endi shul ilhamoviy Elfiyalar bilan da endi ishroqli konsertlarda chiqish yasarga to'g'ri keldi. Bu menga bek zo'r maktab bo'ldi. Filarmoniyada işlev hem mena şu tecrübe tuttu, bilim toplap. Men indi 2000 yılda Tatarstan televizyonunda o vaqtda Jırlı Ali degan topshiriq ochib yubordim. O topshiriqdan sizning ko'z oldinda, aning turida söylep turish kerak tugildir. Men anda tüp maqsad deb narsa qo'ydim. O yıllarda mana bu o'zgartib quruldan so'ng endi bek ko'plar jir yoza boshladilar. Ashchim bizning o'zimizning javharlarimizga teng bo'lgan jırlar nechikdir qirida qoldi, ana e'tibor bitdi, alarni radio televideniye bermey boshladi. Mana shunga ko'ra endi men shu jırlarni xalq xotirida yang'artib niyati bilan shu topshiriqni ochib yubordim. Hem o'zishchan jırchilar kishi bilangina bo'lsa da,
аны саклап калуга ирештем дип әйтәсем килә. Ул җырларны бүген дә җырлыйлар һәм мин аңа бик шатланам. Инде хәзер нәрсә әйтәсем килә, шушы сүземне төгәлләп. Менә дуслар, безнең халыкта шундый җырлар бар. Матур җырлар, уен җырлары, аларны бернинди фонограммага да, бернинди оркестр белән дә башкарып булмый. Фәкать баян белән җырлау өчен генә алар баралар. Бу очракта инде җырчы белән баянчы икесе бер кеше булып, бер ансамбль булып эшләгәндә генә бу җыр халык күңеленә бер җитә торган булып яңгырый. Менә хәзер шундый җырларның берсен тәкъдим итәм. Аны халык җырлары дип язганнар, бөтен җирдә, радиода да. Ләкин аның киен Ифрат Хисамов язган, сүзләре ялгышмасам Гөлшат Зәйнәшевнеке. Әрәм буласым килми дип атала җыр. Ал су син кая. Сирәк җырланса да, җырлаштырабыз инде без аларны шулай итеп. Хәзер менә Мәскәүдә яшәп иҗат иткән ике татар авторының әсәре яңгырар. Аның берсе Әхмәт Ерикәй сүзләре инде ул. Сәйяр Хәбибуллин музыкасы. Ник сорыйсың, билгеле бит инде булай да, шулаймы әле? Алай түгел инде Нәҗип абый, сөясемме дип ник сорыйсың? Алай. Sarayasın bir gele
sayın Kongırau şeşeklerin Seni görem tüzlü duvarda Sıyasınımı dipdik sarayısın Bir gelip itinde balayda Göz aldıma seni giderem ben Bir yıldızla kara bir ayga Sıyasınımı diplik sarayısın Bir gelip itinde balayda Sıyasınımı diplik sarayısın Bir gelip itinde balayda Bir gelip itinde balayda Pek zor rahmet. Менә хәзер инде автор буларак чыгыш ясарга туга җитте дуслар. Автор башкаручылар инде алар барсы да үзләрен борчыган темага язалардыр. Менә мин үземнең язмаларымны карап чыккач шундый фикергә килдем. Мине иң борчыган нәрсә ул дуслар илдә гомумән дөньяда җәмгыятьтә булган гаделсезлекләр, негатив күренешләр икән. Менә шушы үзгәртеп Кырудан соң яза башлаганмын мин. Киригә таба үзгәрешләр, алар бөтенесе минем җанымны борчыган күрәсең, алар кайсы җыр формасында, кайсы такмак формасында, кайсы шигырь формасында язылып барган. Менә шуларның кайберләре белән сезнең белән уртаклашмакчы булам һәм инде сезнең фикерегезне беләсем килә. Минем кеше, мине кебек менә шул негативларны күрә торган шуларга битараф калмый торган кешеләр тагын бар микән, юк микән, минем шуны беләсем килә. Менә мәсәлән, соңгы вакытта бар кешене дә борчыдыр инде ул безнең туган телебезгә карата булган мөнәсәбәт. Туган телгә, безнең татар теленә каршы сәясәт инде ул элек тә булган, менә 20нче гасырның да алыйк әле дуслар. Безнең әби-бабайлар гарәп хәрефләре белән укыган, язган бит инде. Әти-әниләр менә минем инде башта латин графикасы нигезендә укыганнар, аннары кириллицага күчкәннәр. Бер гасыр эчендә татарның 3 тапкыр алфавитын үзгәртәләр. Бу ни өчен эшләнә? Әлбәттә, халык үзенең тамырларын белмәсен, үзенең тарихын белмәсен, үзенең данлыклы шәхесләре белән горурлана алмасын. Менә без инде, мин мәсәлән үзем зираттагы кабер ташларын гарәп хәрефләре белән язылганны укый алмыйм. Димәк, без надан булып калганбыз, безгә инде безнең заманда, совет заманында әби-бабайларны надан итеп күрсәтергә тырышалар иде. Менә шушы татар теле темасына инде күп борчылганнан соң мин укып та бардым. Инде 45нче елда Американың ЦРУ башлыгы Аллен Дальс дигән кеше СССРны иштән таркату өчен махсус директива язган, план язган бит инде. Менә анда шундый сүзләр бар. Посеяв России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Мы найдем своих единомышленников в самой же России дигән. Менә бу ценностьләрне, кыйммәтлекләрне алыштыруны безнең күз алдында булды. Ул инде менә шушы үзгәртеп күрү чорында булды. Мин инде шушы җыр музыка өлкәсендә эшләгәч үз өлкәмне әйтәм. Шушы халык фәрештәгә тиңләгән Илһам Шакировлар, Альфия Абзаловлар, Хәйдәр Бигичевлар беркемгә кирәксез булып калдылар. Аларны ни формат диделәр, аларның җырларын алып аттылар радио телевидениедан һәм инде менә шундый үзгәреш булды. Аларның урыннарын кемнәр алганын үзегез беләсез. Менә шушындый фикерләр белән борчылып язган бер шигыремне тәкъдим итәм. Көннән көн ярланабыз, сизеп торам мин моны. Жуябыз рухи байлыкны, сәнгатьне, телне, моңны.
Devlet boyu şarjırlar, məğnəsiz söz söyləyirlər. Bizni üz aslımızdan yazdırırğa dililər. Tuğay ədiyyətlərini tınlap üsəriydin ənilər. Tatarça söyləşmə şu. Küp ədilər ənilər. Düreler gerek tapmadı tuğan dilini yaklağına. Üstün kürdüler ulanğan boylıqların saklağına. Çından da nege soğuldun? Ana küp mü kış gide? Anlaşu için urusundan iki iş sözü gide. Kitaplarına yandırırız, okullarına taşlarız, iş sözünü sözü bilen aralaşa başlarız. Mene şulay şunga aşra, annemden rızkılarına. Kimler durmuşka aşra, yakşı bile bisana. Zamanında akşa için birisi atkanlar, boylık için namusların, ilin halkın satkanlar. Tizden darlis varisları, ana heykel koyarlar, bizim sonuna kıymetirler, jirimizden kovarlar. Millet düşüncesi biter, il devletler kalır. Vatansız, dilsiz, nesilsiz, diri robotlar kalır. Elbette dostlar, men bu özümden farazımdan tutmuşka aşmağını dileyim. Hem indi bana şu temаны devam edip, bir jir takdim etem, ey sen tatar deb atala. Benim fikrim tuğan dil meselesinde dostlar. Indi her aktırnında özünün tuğan yağına, tuğan tübegine bağışlap yazgan eserleri buladır. Benim de var, ben özüm Sabanatı bittiğinde Sabar ayından. Bu jırını yazımın da tarihi kızıklığına bizden yakta bir eğitim var. Şu
халық әйтеменен негізленіп yazılған. Үйленіп Оршаға қайтқаш, менің хатын Оршаға қиынды, хатынан сұрайлар екен. Ну, Гүлшире, хәлләр нешек сонда егілер екен, Гүршамызы. Әйбәт деген енді, менің хатын. Әйбәттір, әйбәттір. Сабалар алар, кеш салалар, ертең алалар деген. Шыннан да, біздің яқтардан, саба яқтарында шындай әйтім бар. Сабалар алар, кеш салалар, ертең алалар. Тек нәрсе салалар, нәрсе алалар ансын әйтмейлер. Әлі шушы әйтім білән бәйлі бір мәзәкті ешткені бар. Бәкірде болған хәл деп сөйледілер енді мұна. Шулай ял еткенде бір еркіші білән хатын қыз танышып кетелер. Енді танышқаш бірінші сұрау. Сен қайдан бет енді. Еркіші енді сабаяғынан екен. Мен сабанақы деген. Бұл хатын қызынан көрерсің, әліге әйтімді ешткені болған. Сабаларының шушы үзіншәліклі ғадатын текшіріп қарамақшы болған. Қызықсының нәтижесі шуңа кетірі, бұлар енді түнні бірге өткерелер. Ертен тұрғаш деген хатын айтты дей. Әй, сен мені алдадың болай, сен сабанақы түгілдір дейген. Нешегінде сабанақы болмасқа, мені ашамасаң паспортны көрсетен дей. Паспортың да керек мей, өзің де керек мей, сен сабанақы түгіл, анысы точно, сен бір әжеден көшіп келгеніне кішідір деп айтты дей. Міне бізге сабаларға, саба егітлеріне достар, мен сабанақы деп мақтанып қына қаларса түгіл, өзіңнің сабанақы екенін әлі башқа аяқ білен де isbatlarga doğru gidiyor. Haydi Alikeler, Ziber. Eğitim var Sabalılar hakkında. Sabalılar hakkında. Sabalılar bayan işte kalılar. Michigan'da sabah ve iltekine alalar. Sabalılar bayan işte kalılar. Michigan'da iltekine alalar. Belki sabahları kuzine kadar ağlar. Kuzine kadar ağlar.
2017 yılının jay gününde indi bu televizyonda mena ilsiye belirttiğine aşırıda. Ул yıl hatırlarsanız bik yağmurlu buldu. Ул yılını jay günü, ayaz günler bulmadı diye aytırlar. Necip abi şu yağmur turunda bir jir yazıp biri kızıklarına deyip müracaat etkeni. Ben ana yazganmın da şulay unutkanmın dostlar. Ondan sonra görgenim bulmadı ilsiyeni. Әлі Ақтаратырға шешімнің yazmalarını қарадым да, мен айтам, bu yıl yağmurlar өз уақытында яуайынды, bu актуаль түгілдір деген ем, ләкин анда yağmur проблемасы ғана түгіл екен, başka проблемалар да бар екен. Шоңа күрә мен аны бүгін де башқарып кетерге болдым. Yağmur деп аталады бұл жер. Yılgalar taşı su vasa ağlarını Uzun barajay kıyaslı kurmi Yava da yava hiç tutmayı Menge dağlarmaz kırık bulutlar Hey bayazı diyenlik var Eller yanlışlar, isirler kahramanlar Eller küreler okşar, ilerler saskanlar İfkas bilen bölge zengin ve sokanlar Uzun aracay kıyasını kurdu Yava da yava hiç tutmayı Nengi yavaramaz kemik bulutlar Nengi oyası gelmemek var Eskadalar şir kurmanla nefretli gazlı Eskadalar yedi yandı jenge yazdı Tuğla hava dışında kırdılar sağlı Olay varsa limonlarsın uylar ıstarı Elle tabiat olamın işi Şir yüzündeki vahşinin dışı Yumak şimelle yandır taşkını Tuğzir anlarının günah sapsını Hey yava yandır bu yıkmadı Sebebini de uylar havalı Belki yolları temsil olurlar Vardır, candır, diyenlik var gözü budur, diyenlik var kolay bulmaz, diyenlik var Mene şulay dostlar, kişini ümit yaşata deyler bekinde, ümit bilen yaşkimiz ümidinizlerge yaramayın. Mene sizin barınızga da Zalatoy milyard degen düşünce bilgilidir indi, okup parasızdır, para parasızdır. Yer yüzünde şimdi ciddi kişiler var. 7 milyar kişiden yer yüzünde birgine milyar kaldırırga deyip hıyallanıp yaşavşiler var. Ama ana bir köp kişilerin koyalar. Mene görüp durağımız dostlar, dünyanın türlü pişmaklarında eliden eli mağnesiz soğuşlar var. Anları mene bu marşı bulmağın eller indi korkunç avrular oylap çıkarırlar. Anın en mekirlisi hem en korkunçı dostlar bu Gayla İnstitutuna hücum. Görüp durağımız Avrupa'da, Amerika illerinde iller gayla kara, kadın kızlar hem şunu örnek edip gösterdirge tırışalar, şunu propaganda ediyorlar. Mene bizden ilde Allah'a şükür amdi propaganda tıyılgan. Mene şularını anlamayındı Kanada'dan, Avrupa illerinden kişilik sıfatlarını saklap kalma niyeti bilen bizden ilge koyup urnaşa başladılar.
инде безгә өлкән кешеләргә кагылмый, ләкин менә яшьләрне бу яман ширдән сакларга кирәк, дуслар. Алар мода дип иярә торган гадәтләре бар. Мода дип менә шушындый ширләргә ияреп китмәсеннәр. Балаларны, яшьләрне шушындый агымнардан саклау кирәк. Моны барыбыз да тырышып эшләргә тиешбез. Бу җырым без кеше булып калыйк дип атала. Ahır zamanda şul şırda yaşayanımızı anlamayız halanda, anlamayız halanda. Ne bizden irzatları bu yana dala alta. Aybırları yürüdüler, hatta yine kolukka, hatta yine kolukka. Şehirlerden buyurun kızlar, birler ağlarda. Birler andı mağdur ağızlarına, çiftlerine yarlada, kızlar şuna bağlarda. Tek bakıp gelip kızlar, baştan gittim bağlandı. Ve şu çapta düzgünle söyledi, eşiksiz kalıp vardı. Eşiksiz kalıp vardı. Amerika, Avrupa'da varlıkta ibret alayım. Alaşında LGBT bitsin, biz kişi bulup alayım. Biz kişi bulup alayım. Dostlar, siz arab bitkensizdir inде, bu kildi de bizge negatif tüge deyip, aman şuşu yemsiz görünüşler turunda jırlay deyip, bunun bir de motor jırı yoktur deyip durasız. Var dostlar, andilarına indi men üzüm jırlamayım, çünkü ne işin deyseniz, benim tavuş üzünçelikli bit, anın üzünçeligi şunda, ol yemsiz. Şuna göre indi men üzümden motor jırlarını, motor tavuşlu, motor kişilerine tapşırığa tırışam. Mene şunday jırlarımның birisi 1985 yılda yazıldı ol. Ул yılda biz Георгий Ивушев деген жерче bilen Краснодар шәһәрендә всероссийский конкурска бардык, анда ул дипломат исеменә лайык булды. Шунда мен Георгийның халык көйләрен бик оста башкаруына сокланып, шушы җырны язган идем. Ләкин безгә аны бергә башкару насыйп булмады. Аннары Лена Мишалин алып җырлады, аннары Зөлфия Минхажева җырлады. Хәзерге көндә аны җыр ансамбльнең хор группасы җырлый, башлап Диләрә Фалатова җырлый инде. Bu халык сүзләренә язылган җыр Yazdım Сәлам дип атала. Әйдә Алсу, рәхим ит. Сүз сиңа.
Biz rahmet. Күптән түгел генә өйрәнсәм дә, минем иң жараткан җырларымның берсе әнием Нәҗип Бәдретдинов кие һәм сүзләре. Карале Нәҗип абый, мондый матур җырны гашык кеше генә яза алалар. Шулай дисеңме? Шулай дим. Карале. Бәлки безгә синең белән берәр кич, икәүдән икәү, күзгә күз карашып, серләшеп утырырга кирәктер. Сиңа бәлки кирәктер, миңа кирәкми. Ничек инде кирәкми? Кирәкми димәк. Кирәк, Нәҗип абый, кирәк. Мондый матур җырлар безгә бик кирәк. Кирәк. Ama
Менә миңа шушы шигырьләремне, җырларымны, такмакларымны язарга гел илһам биреп торучы ниндидер чаралар дип әйтикме инде без, очраклар гел булып тора әзелдән әле. Менә 16 ел көз көне Тат фонд банк ябыла. Йөзләгән кеше урамга үзләренең акчаларын ничек кире кайтаруга юл эзләп чыгалар. Алар арасында минем туганнарым да бар. Хатын, аның апалары. Аларны кулалар, бер җирдән бер җиргә күпләп җыелырга рөхсәт итмиләр. Активракларын утыртып куялар. Шул мен хатын апалары белән кайта да, миннән качып, күрше бүлмәгә җылыйлар. Менә шуларның күз яшьләре минем менә шушы шигырьгә әйләнде дуслар, шуны укып китәм. Булдырабыз диючеләр, булдырып та карыйсыз. Я әйтегез, нәрсәне сез булдырдык дип саныйсыз? Үзләштергән җир, нефть, газ, заводлар, миллиардлармы? Яшәүдән өметен үзгән, рәнҗетелгән картлармы? Офис, рестораннар тулган мәгънәсез шәһәрләрме? Асылынырга әзер, чарасыз эшмәкәрләрме? Аш халыкка кирәкмәгән ташпулат сарайлармы? Чүплектән азык эзләүче әбиләр, бабайлармы? Горурланасыз спортчылар, легионерлар белән, Forbes исемлегендәге миллиардерлар белән. Сез акчага табынасыз. Шундый сезнең затыгыз. Намусыгыз белән бергә халкыгызны саттыгыз. Менә тагын мисал сезгә, алыйк Тат фонд банкны. Ничек шыматаладыгыз меңәрләгән халыкны? Әйтегезче, алданганнар белән бергә бер рәттә ник юк дәүләт эшлеклесе, ник юк бер депутат та? Хөкүмәт башлыгы иде рәисе бу банкның. Димәк, дәүләт бердән булып талый мискин халыкны. Халык сезнең өчен дошман, һәм сез моны тоясыз. Митинглардан куркасыз, пикетларны тыясыз, азуыгыз инде күптән узды чамадан ашып. Үлемтек акчаларына яшисез күңел ачып. Алганганнарның васыяты безнең янган акчага, казытыгыз тирән чокыр бер ташландык бакчага. Митингка, пикетларга шунда йөри башларбыз. Кемдер үлеп китә икән, шул чокырга ташларбыз. Исәннәрнең дә күпләре моны бик хуп күрерләр. Мыскыллауларга түзә алмый, үзләре сикерерләр. Кемнеңдер үләсе килмәс, яшисе килер һаман. Алардан котылу өчен бар Нацгвардия, ОМОН. Башкаларга сабак булыр, күп күрмәс, күп белмәсләр. Кайда безнең акчалар дип аптыратып йөрмәсләр. Эш биткәч кыйма тотарсыз, кара төскә буярсыз, зур итеп без булдырабыз дип язып куярсыз. Сезнең кем икәнлегегезне һич шиксез тарих раслар. Илен, телен, халкын саткан вахшиләр булдараслар. Шундай әйберләрне күргәч мин тыныч кына кала алмыйм. Язарга мәҗбүр итә, язгач инде менә сезнең белән уртаклашасым килде. Моны инде күп кешеләр кабул итеп тә бетермиләрдер, ләкин нишлисең? Бу уйлап чыгарылган әйбер түгел, барысы да фактларга нигезләнгән. Менә шушы Менә шушы перестройка вакытында бер сүз бик популярлашып китте бит инде. Кризис диләр. Менә шул кризис дигән сүз. Кризис, менә ул кризис кызык кына әйбер инде. Берсе бетә, икенчесе килеп җитә аның. Ләкин аның шунысы кызык. Ул кризис нәтиҗәсендә һаман халык ярлылана, кемнәрдер бай миллиардерлар саны арта. Шуны берәү дә аңлатып бирә алмый. Менә кризис дигән җырымны тыңлап китегез, дуслар. Bu indi şayar İşlep zil bakşa, hem hikaye alın bakşa.
tilagim Uyla oturan ler kiragim Kirek bulan, kirek kirpiç Alın takta yokta takta Işık vardı Sebebi şu indi Kriz bir akşa yok takta Kriz yok akşa Yok akşa yok kirpiç yok takta Armadur Kirek atlar Kirek atlar İşletsen de kirek atlar İşin var mı? Sebebi şu indi Kriz akşayıp yok atlar Kriz yok akşa Yok akşayıp atlar Krizis Olay varsa Sizip duran Bizden işine kilepisiz Şulay bulgaç Dige burra Dige kirek gitmiş tapa Yeri yukarlar Kuteyle Erişlevden fayda yok tapa Besinin değil İşliregi Giyilim şiddet krizis tırtağın Yaşamın bizim canım Siz teşekkür edesiniz dostlar Mene eliden eleyten bitmeye ilham verip duradırgan vakıgalar eken olup dura. Mene mınsa indi hükümetimizin bizden pensiyonerlarını bayırtuşanlığı neticesinde çıkan kararı ul da bulsa pensiya reforması bu meneyinde elbette süzsüz kaldırılmadı. Mene bu jırım indi pensiyonerlardan hem 60 yaşı olup da pensiyaga çığa almışa azaplanışılardan rahmet selamı bulup yanırasın hükümeti. Jırlap alan Alayla giderilmeze Ruslar yanına varan Yaşadım, kupne kurdum Kup bilen, kupne anlayım Orklarını rencedimde Bir nişik anlayım Oy bilen sızıma yutma Oy bilen sızıma yutma Ülkenlerine rencedime Vermeyecek alayım Pensiye aşık yaşın Hükümet verip koya 55-60 taşıdır Onun lisesi İndi hazır pensiyeye Sirekler inmez yeter Krizis yaman avrularla Kuplarını alıp gider Oy bile sızıma yutma Oy bile sızıma yutma Krizis yaman avrularla Hükümette yerden gider Yaşadık Sovyet dilinde Hizmetten lezzet aldım Jırlap bir kumir açtı Kanağa iyiydi kalıp Nefret bilen varrasak da Şit ilin boylarına Kommunizm düzüp birdi Balbay mallaylarına Oy bile sızma yutma Oy bile sızma yutma Kommunizm düzüp birdi Balbay mallaylarına
kağızları bilen bir kup şiirler olmamız komünizm düzüşüler yaltınlı komsomollar ayrıları iseleri kimler son bugün ağlama gittir toniklar diyemitler kim olsa kim bükürür komünistler mulla vay anasın ukürü güreşini infut vergen sebebin anlamayız kim var oyunu prostatitla şirge de sanamayız kimde yazgı kimde bronşit bu bizde marvazım kimde sistit kim impotent var da var yuh orgazm oy bilen sizime yokma oy bilen sizime yokma oy bilen sizime yokma oy bilen sizime yokma. Hürmetli dostlar, mine men xalqanla çıkış yasagan çıqaradım. Bu orgazm degan so'zni sahneden ayttirga yaraymi ekan, yo'qmi ekan deb internetni ochib qaradim. Ul lazzatning eng yuqori nuqtasin tasvirlay turgan so'z ekan, orgazm. Grek so'zi deb yozganlar, lekin men uni ikki tomirdan turadigan rus so'zi deb o'ylayman. Orgazm. Ya'ni bizning to'g'richa aytsak endi oqirib gaz chiqaruv degan so'z bo'ladi. Әміне оргазм уақытында ақырынның да, газ шығарының да бірінінде зияны жоқ екен, бірінінде ғайыбы да жоқ екен. Аны мына менің достым, врач Хабир айты, Абдуллин, Хабир Абдуллин. Шулай ма, Хабир? Мына достар, өзгертіп құруына біздің енді экономик проблемаларын ғына деп кетіріп шығарды деп ойлаймыз. Ләкин шушы экономик проблемалар бик көп башқаларын да өз артынан алып келген. Мәселен, мына шул 90-шы елларда еллар бойы хезмәт хакы түләмәгәндә егетләр өйләнә алмый башлады, кызлар кияүгә чыга алмый башлады. Табигать үзенеке иде, нишләсеннәр, кызлар инде кияүгә чыкмыйча гына бала таба башладылар. Шуннан килеп чыкты мать-одиночка дигән категория. Аларга нидер льготалар ясарга тырыштылар. Бу инде безнең җәмгыятьнең ни кадәрле чирле икәнен күрсәтә торган факт, дуслар. Менә бу җырым минем ялгыз аналар зары дип атала. Ләкин мин монда өйләнмәгән егетләрне дә, кияүгә чыкмаган хатын-кызларны да гаепләргә теләмим. Бу фақат менә шушы яшьләргә яшәү шартлары тудыра алмаган системаның гаебе дип белерсез. Ялгыз аналар зары әйдә алсу рәхимет.
итте. Бизнесмен ашык булды, Мерседесларда ертте. Инде өйләнәм дигәндә дуслары ярдәме белән теге дөньяга китте. Инде туйган күлмәк теккәч, теге дөньяга китте. Бұл 2000 жылдардың башында жазылған жыр, мұны біреуден де жырлайсы келмейді. Çünkü көріп тұрасыз, мұнда нендей образ, енді міне олсу біздің қорға келіп ери башлағаш, мен аңа тақдим еттім де, ол қарап қырды да, бұл нәрсесін бұна жауап еді. Мен бұл кіші түгіл, мен мұнам керісі дейді. Мен айтам, керісі бұлсаң болырсың, сен міне шушы мен берген жырны башқарып, халыққа жеткіре алсаң, шушы образына сен молодец боласың дейдім. Ярар, бұл аңлап, бұл проблеманың бар екенін аңлап, жырлады, рахмет аңа бек зор. Анары бір сөйлесіп тұрғанда айты, мен әжібабай, мен бұл кіші түгіл бек енді. Мен де бүтіна екінші кіші. Ну, мен айтам, сөйлейін де кім сен? Әйет, шыннан да достар, аның бек мәтір ғайласы бар, ұлы бар, қызы бар, олардың үз тұрмышлары, үш ұнығы бар енді алсуынан. Мына шулай. Мына біргіне кейтіктегі бар, 3 жылылық ерігіне кейтіп барған. Ері өлгеннен соң алсуға бек көп тәқдимдер ясағандар, әлі де ясап тұралардыр, ема? Шулай ма? Әйтмем. Жаңа жүріп туар. Бек көп тәқдимдер ясадыларды. Міне Алла таба сөйлеп тұрмын достар. Міне бұл жырда енді, міне шул алсу сөйлегендерге негіздері бірек жазылған жыр бұл, аңлағыз деп аталады.
taqdim eten dostlar. Ömrüm ötdi kuştanlar bilen, kuştanlarga karşı turup, lekin turup bulmay baribir alar jingaylar. Mene şul bu şiirim kuştan monologu dip atala. Bu zamanda yaşam için yarı bilirge gerek. Yarav için en jaylı yol yalıyı bilirge gerek. Türeler kural gibi kuştanla yalagayını, dik alarsız yaşayıp almayın. Yarada yarağanını. Anlap aldım da men mana bar işimni taşladım. İşlevden bir fayda yok deyip dil şımarda başladım. Derecelik budaklarga bik tırışıp yaradım. Jirensem de, uçsam da sizdirmedim, yaladım. Ne etseler ötedim minutu saatinde. Kirek şakta buldum hatta hatun kız ümmetinde. Nefretimni, rencülerini saklayabildim içimde. Bir yıl bayıp rahmet ettim bütünüzü işinde. Tırışlığımını gördüler, rahatlıkını duydular. Hizmetin için zor jirge hoca edip koydular. İşinin jayın aldım hazır, üstegilerge yarayım. Özümden hizmetkerlerge elbette üstek varayım. Hadillik doğru söz bilen dulmayın dostlar nişlepte. Dünyası kırılgan bugün kuştanlıkka, rişvetke. Bulaşının vertikalligi nak şuşudur indi ol. Yaşın isen benim kibek varsına da hazır ol. Bik köp kimsitüler gördüm. 60'ka jitti yaşım. Kişişe yaşayım deyseniz, benim sizge kengashim. Özünden üstegilerge yarı bilirge gerek. Yarav işin etkenimçe yalıyı bilirge gerek. Demek Xudoy, dostlar, yarı bilgenler yaşay, kişişe. Biz de zorlanmayız. Aşarga şirge var, Allah'a şükür, şulay bir kabir. Dostlar, bizden Tatar halkı özüne uşatkan jırlarını jırlap gana kalmay, anın tekstini özgertip, nedidir yana mağna üstergede bir mahir, bir usta. Mene bu jırnın alar tekstini özgertmegenler, isimen özgertkenler. Jırnın isimi bir tuturup aradım, anı alıp bir tutturup aradım deyip giriyor. Benim başka bir uysuptum eyden, şundan da bu jırnın isimi şulay bir tutturup aradım bulsa, başka kupletleri nişik olur idi eken. Mene benim versiyonu tanımlap öteriz hali. Hazır al soşyalım jırlap görsen.
Сені менікі боларсың енді дейдім. Тұттыймы дейсі тұттырдым, өбемі дейсі өптірдім. Тіләгенімі бердім, барды өзімінікі иттірдім. Өзіңнеке иттерден, нәрсәне тұттырып, өзіңнеке иттерден. Нәрсәні тұттырым енді қолны, Нәжип абай, қолны. Tağın bir şiirin söylerge vakit yetken iken. Dostlar, bizning ilde, bizning Rəşəydə deyib deyəndə халық bir вакытта да тыныч кына, рәхәт кына яшамаган дип уйлыйм мин. Һаман да шул инде 20-нче гасырны гына алыйк менә. Гасыр башында чуалышлар, 914 ел империалистик сугыш, аннан шуңа ялганып китә, революция, аннары гражданнар сугышы, шуннан соң 21-нче елда ачлык, аннан соң башлана коллективизация, раскулачивание. Шуннан соң шуңа ялганып китә, репрессиялар, безнең интеллигенцияны юк итәләр. Шуңа ялгана аннары Бөек Ватан сугышы. Мин инде үзем 1952 елда туган, инде безнең буын мондай әти-әниләр, әби-бабайлар күргән авырлыкларны күрмәде дип сөенеп яшәдем. Ләкин безне дә сынаган икән тормыш. Безнең халыкта шундый әйтем бар бит. Авырлыкка түзән адәм, чыдый алмый рәхәткә ди. Менә тамагы туйгач инде шул 60-нчы елларда халык эшә башлады бит инде, сезгә сер түгел ул. Менә минем яшьлек елларым шушы эшүнең иң чәчәк аткан чорына туры килде. Баянда да уйнагач инде мине 7-8 классларда алып китәләр иде. Теге солдатка озату кичәләренә, туйларга. Шуңа күрә миңа бу эшү дигән нәрсә белән бик яшьтән шөгыльләнергә туры килде. Менә шуңа күрә кайвакытта миннән сорыйлар, нишләп син һаман картаймыйсың шул килештек? Мин әйтәм, яшь чакта әйбәтләп арак эчәргә кирәк аның өчен. Монсы шаяру гына инде бик күп кешенең тормышын алып китте. Ул да бер бик зур сынау булды безнең өчен, безнең халык өчен инде. Менә шул темага инде бер шигыремне тәкъдим итәм. Burun астындагы куыш, башкача әйтсәк авыз. Хәмер күрсә ушбу агыза ерылып китә явыз. Кыткыллап тора тамакта, ничек җаен табарга, әмер биреп тора башка, вакыт инде кабарга. Салгач авыз җәелеп китә, ябылуны оныта, сөйли, мактана, шапылдый, җай чыккан саен йота. Әллә ниләр вәгъдә итә, урысча сөйли башлый. Бөтен кешене өйрәтә, кемнедер сүгеп ташлый. Тагын бераз эшкәч, тәмам китә бәйдән ычкынып. Бер әйберне кат-кат сөйли, тота башлый ышкылык. Аннан сезгә җан күреннән кайнар сәлам җиткерә. Сәламе шул, сиңа карап ямсыз итеп кикерә. Туймый авыз, тагын сала, үгешә, елый көлә. Ябыла ашап эчкәнен чыгармас өчен генә. 5 минутта үтми тагын рюмка белән күрешә. Ичеп куйгач ямсызлана, куырыла, бөрешә. Төннәр буе гырлап чыга, ояты юк явызның. Нишләтеп була, әйтегез, хуҗасын бу авызның. Шәхсән үзем бу бәндәнең авызын тегәр идем. Һәм әлбәттә киңәш биреп, теләк тә теләр идем. Кызганыч, тик бу очракта булмый аны тегеп тә, үгит насихат биреп тә, ачуланып сүгеп тә, әйтүдән дә бер файда юк, әрәмгә китә сүзең. Чөнки әлеге авызның хуҗасы нәкъ мин үзем.
Uşağı bu ay sizge. Ayberler üzlerin görüp oturdular bu ay bu şekilde. Менә шушы теманы дәвам итәм. Шушы 60-нчы елларда популяр булган стильдә язылган бер җырым инде, монысы авырта башым дип атала. Илфират та картайды. Önce bir uyuyor. Dilleri yaklaştı. İşte kumuyla kulu, isim kumuyla kulu. Der aldı başı. İşlerim kumuyla kulu, isim kumuyla kulu. Yürütürüm avında başı. Avında başı. Avında başı. Avında başı. Oyunlarla başı. Yaşaklarla iske aldık selametlik işin sonu her bugün şimdi buraya. Yaşaklarla iske aldık selametlik işin sonu her bugün şimdi buraya. Avrupa başına Avrupa başına Avrupa başına Avrupa bir hallerinde ağlıyızdır bu kız. Dostlarla işlerinde şiflemesek gittiğinde bugün aşağı kız. Dostlarla işlerinde şiflemesek gittiğinde bugün aşağı kız. Gittim giymişleri tutmağıza göre çırlak yaşarsın bir yaşkere yaşarsız yezgeler Anamdır ağır yürekli Diktin yollarına sayıska kadar yaşayayım Azaplan yürekme Diktin yollarına sayıska kadar yaşayayım Azaplan yürekme Öndürden girdiğinin bir şayarımız kırgız Aşkınızda eşliğin dik çamasın böyle gez Çamasın böyle gez Orada bu gözü Orada bu gözü Canım bir şey Aşkınız bu gözü Dostlar, rahmet. Ne ko'ngilli bo'lib ketdi, yashaqlar esga tushib ketdi. Hozir mana